Dobro, moramo krenuti zapravo da se malo predstavite kad ste rođeni i kako je to bilo u knjizi piše da to bilo negdje na Božić ili Novu godinu kada je bilo neko dežurstvo, ako se ne varam. Ne, rođen sam 73. 2.1. Znači, Da, oko Nove godine u biti to je, to. da. Mami se nije dalo slaviti Nova godina, pa me je rodila, rodila mog brata, pokojnog Tomislava. 1.1. U 5 do 12, a ja sam rođen u 12.10, znači 15 minuta kasnije. I to je bilo da uopće doktori nisu ni znali da ste vi u biti, Drugi. da je drugi, da. I moja mama isto bila iznenađenje, pa rekla, ajme, šta ću sad? Pa mi imamo mjesta samo za jednog u stanu. Kaže, gospođo, šta da radim s ovim drugim da ga ostavim unutra? Ne? I onda sam ja, kad sam ja izašao, onda je vidjela da će morati još više mjesta naći, a ne samo za drugog. Da. Odmah sam bio veći, teži od Tomice. I kako onda bilo nekakvo odrastanje? To je bilo, čuo sam neki mali stan u Zagrebu na početku i slično. Da, to je bilo 20-30 kvadrata, taj je bio jednostavni stan, a onda smo preselili u stan od 56 kvadrata, dvosobni. Nas trojica smo živjeli, Tomica, Dejan i ja, trojice braća smo živjeli u jednoj sobi, a mama i tata u drugoj sobi. Tako. I tako smo živjeli negdje do 90. dok ja nisam nastradala, ne, skokom u more, ne. I onda smo se preselili na Malešnicu, jer je meni trebalo prizemlje. Na Črnomercu gdje sam odrastao smo živjeli na 4. katu. Tako da me nisu mogli nositi kao faraona, nego smo morali naći neko drugo rješenje. Tamo smo živjeli jedno 4-5 godina. Zapravo ja nisam, ja sam bio po bolnicama 4 godine. Od 90. do 94. sam do 4. mjeseca sam živio po bolnicama i onda sam došao. I kako su moj djeda od oca, ne? On je ostao udovac i bio je dementan i trebalo je brinuti o njemu. Moja baka, znači mama od mame isto već bila nemoćna i nije mogla hodati, onda smo prodali te sve stanove i kupili stan na Stenjevcu gdje je mama brinula i o meni, i o dementnom ocu, i o nepokretnoj mami. Tako da. Znači, nije bio još jedan brat, ako se naravno Tomislav, vi i još neko? Dejan, pa sad sam rekao, Dejan, Tomica i ja smo živjeli u tom maloj sobi. A Dejan, on je još živio? On je stariji, on je 8 godina stariji. Da. Iako su svi mislili da smo Dejan i ja blizanci, jer smo bili gabaritno onako bliži nego Tomica. Da. A smijem pitati ako nije preprivatno kako je Tomislav umro? Tomica je umro u Veloj Buži ili Crnoj Rupi, ne znam kako se to zove, to mjesto dole u Karinu. Bilo je Veliki četvrtak je bio, 17.4.2014. U noći je umro, sam u sobi je bio, pa niko nije ni znao da je umro, te kasnije su saznali da je umro. Ne. Aha, nije bila neka tragedija, nego je tako usnuo. Srčani udar. Srčani udar, budući da je bio i obolio psorijaze i bio je nekako krivo tretiran nekakvim lijekovima i krivom dijagnozom u Svetom Duhu, tako da jednostavno nisu prepoznali ti nekakvi simptomi koji prethode kasnijim srčanom udaru, tako da je umro snu. Kužim, da. A kako ste u biti došli na Rab, da pređemo neke vedrije teme? Kad je to na Rab smo zapravo prebjegli sa Panosa. Budući da je moj ded sa Panosa, Butković, on je rođen tamo 1907. i kasnije otišao, on i njegova 2 brata i sestra su otišli za Karlovac, pa kasnije za Zagreb, potrazi trbuhom za kruhom, onda smo mi dolazili tu, kako je tu bila djedovina, onda smo dolazili tu na more. Mi smo bili tek rođeni godinu i pol, kad smo prvi put sa pola godine, onda sa 2 godine, znači 75. smo već tu prešli. Tata se zaljubio, mama se zaljubila u Rab, kupili smo, prvo smo htjeli u Banjolu kupiti tamo kod
kod hidrometeorološkog zavoda, budući da je moj tata radio u hidrometeorološkom zavodu, onda smo tamo ljetovali tom odmaralištu, a paralelno je tata tražio kuću na Rabu, tako da smo kupili staru kuću neobnovljenu na Grpama preko puta Šterne i I tako se to počelo. smo obnovili i tako je tu počelo. Ne? I će onda, vi ste u biti dolazili zapravo samo na ljetovanje na Rab prvo. Da, samo ljetovanje, nama je baka priuštila od tate mama da da braća i moja sestrična Zrinka možemo biti tamo po cijelo ljeto. Tako kad smo bili mali, onda smo bili od početka 6. mjeseca do kraja 9. a kad smo već krenuli u školu, onda smo bili 3 mjeseca jer se morali ići u školu. Ja? Tako da sam ja tu sklopio mnoga prijateljstva. Iako sam bio bad blue boys, uvijek sam bio dobro I dobro došao. dobro došao i brat i ja, jer smo znali i Armadu i Torcidu, tu sa Raba, svi se znamo od malena, nema tu. I u moje vrijeme, kad smo mi bili mladi, to je bilo, imali smo zajednički cilj, ja? A to je osamostaljenje Hrvatske i nekav novi put za Hrvatsku. Kako je to vrijeme bilo za vas, to osamostaljenja Hrvatske i te 90. i slično? Kad smo Pa 90. traumatično, jer ja sam nastradao 90. ali... 91. ako se ne 90. sam nastradao 24.7. Ja? U Senju. Čuvaj se senjske ruke, ali i senjskih plaža. Ja to vrijeme mislio da je to bilo tu na Rabu, neka slika mi je da je u biti bilo tamo na Marijanu, da se tamo strada. Ne, u glavi u biti. ne, to mnogi misle. Ne, ja sam zadnju večer još svirao djeci gore na Trgu Slobode, na Pjaceti sam svirao sa prijateljem Domagojem Čužićem, sadašnjim doktorom dermatologom. Mi smo zajedno svirali kao klinci, mulci gore. Obojica smo svirali gitare i ne znam, ja mislim da je zadnja pjesma koju sam odsvirao bilo Tajči, hajde da ludujemo ove noći. Inače, Tajči kao mlada tu pjevala na Banjolu. Imala 14 godina kad je pjevala, ili 13 godina kad je prvi put pjevala. Da, čuo sam nešto o tome da je dolazilo na Rab prije. Je, ona i pokojni je otac i taj bend je bio jako dobar. I njih su stalno tražili, oni su ili u Banjolu svirali ili gore u Imperijalu i ne znam, u Suhoj Punti, na Loparu, svagdje su svirali. Tako da, I kako se onda to desilo u Senju, taj kobni trenutak koji ja vas je sam odredio? otišao kod strica, starine i sestrične, oni su bili u odmaralištu hidrometeorološkog zavoda. Znači, od hidrometeorološkog do hidrometeorološkog, nekakva priča moja. Oni su tamo imali jedno slobodno mjesto, pa sam ja došao kod njih na par dana. I jednostavno ne poznaješ teren. Taj dan, to jutro je bila omara onako i razmišljali smo hoćemo li ići na Nehaj, jer je meni bila želja vidjeti Nehaj malo iznutra da vidim tu utvrdu i te uskoke, jer Butkovići su porijeklom bili uskoci i borili su se protiv Turaka, čak postoji taj nekakav zapis i grb iz 1600 i neke godine u kojem je dodijeljen nam grb radi te nekakve hrabrosti u borbi protiv Turaka. Ja. I onda je bila ipak odluka pala da idemo na Kupace, pa ovo ćemo prije nego što idemo na Rab, jer sam se žurio na Rab u četvrtak. Znači ja sam utorak nastradao, a u četvrtak je trebao biti koncert Prljavaca na Rabu. Tako da, Kako je to teklo? Bilo je u knjizi pisalo nešto da u biti ste skočili na glavu i onda te nastavili samo plutati, ljudi su mislili da ste mrtvi, tako nešto. Ljudi su mislili da se prvo šalim. Jer meni su samo oči virile, ja nisam mogao disati, meni je glava pala dole, nisam je mogao ispraviti jer mi je bio slomljen vrat, nisam mogao isplivati jer su ruke odmah otkazale. Tako da sam se ja utapao u moru u dubini od pola metra. I onda je jedna Talijanka shvatila da se više ne šalim, jer sam već, mislio sam već fondom, ispustili zrak i poći dole, čak. Ali onda su se pokazali nekakvi mihurići ispred mene i shvatio sam da dolaze me izvući van i kad su me izvukli van. A vi se sjećate tog trenutka baš kada je bilo? No, ja sam cijelo vrijeme bio prisutan, priseban. Sjećam se da kad su me izvadili, stavili na taj betonsku plažu
Imao sam osjećaj da to je takva bila senzacija u nogama, da sam imao osjećaj da su mi savili noge ispod vrata, toliko je to bolilo. Zbunjeni su bili ti živci, evo. I Kako nije onda? bilo pravilne mobilizacije vrata, tako da sam vjerojatno i pogoršao tu ozljedu sa tim pomicanjem vrata. Ne. I onda se sjećate i hitne kad je došla i slično. Svega. Sve. Svega i noge da su mi virili, budući da sam visok. Tad sam bio 1,84 m, a još sam nekako rastao u to vrijeme. Onda su mi noge iz tog Citroena malog karavana virile van dok me nisu prebacili u novi auto. Da, da. I onda kako je posle to sve teklo, oporavak i to je bilo dosta Dramatično. teško. Pa da, jer sam skoro pao u komu, u arest, pa su me onda naglo spašavali. Ja, za razliku od drugih, nisam vidio svjetlo na kraju tunela, nego ugodan mrak. I onda sam poludio kad su me išli oživljavati, jer su me iz tog mira i te udobnosti nekakve lijepog sna micali. I kad su mi otvorili usta i oči, da bi mi stavili tubus, odnosno da bi me spojili na ventilator, odnosno na respirator. Sam se otimao, htio sam se vratiti u san. I onda, kako sam bio u toj nekakvoj arestu, onda sam vidio samo te sestre i doktoricu kako mi govore i oni su mi se činili jako male, ko da me gledaju u bunar, ne? Ko da me dižu iz bunara nazad na svjetlo. Ne? I kako onda posle to teklo to razdoblje oporavka i više od toga kao neko prihvaćanje okoline, roditelja i slično, to neko razdoblje. Pa moj oporavak je trajao 4 godine. S time da mi je trebalo 1,5 da prihvatim sebe u novom ruhu, novom odjelu. Dakle, iz jednog zdravog mladića ja sam prešao u stanje invaliditeta i deformiteta, jer kako sam nastradao 2 tjedna nakon što sam nastradao, meni su, kako sam bio sportaš i prilično jak, ti mišići su mi povukli patele i one su ispale, a fizioterapeuti tadašnji nisu rekli ortopedima, odnosno doktorima, da su mi se pomakle koljena i nisu ih vratili na mjesto, tako da su meni nastale kontrakture, a kako sam još rastao, tako su i femur, bedrena kost nije imala gdje rast više, pa je prerasla preko tih patela i stvorio se jedan ovakav kamen, recimo to, okamenilo se sve i to je više neispravljivo, to se ne može ni operacijom ni nikako ispraviti. Jel? Ali uglavnom, tu je bio i respirator od 50 dana. Ljudi zapravo su svi mislili da ću prije umrijeti nego ostati živi. Kad sam se napokon nekako izborio za svoj udah i sve, to su ljudi slavili, ne znam kako, jer od nas 4 koji su tada nastradali, koji su bili pod respiratorom, 3 ih je umrlo. Ja sam jedini preživio. U to doba je bila jako velika stopa smrtnosti onih koji su nastradali. Onda su nastale druge peripetije, kako ne podnosim vrućinu, onda sam stalno tim nekakvim, nemam termoregulaciju, onda stalno nešto pregorjevam. Pa me trebalo hladiti, pa sam bio hlađen prvo s alkoholom, pa onda sa vodom, jer više nisu imali toliko alkohola da me slade. I nastale su i dekubitus i u međuvremenu kako sam počeo samostalno disat, sestre i doktorica jedna je bile su predivne jer su sjedile pored mene da budem siguran da ako mi se nešto dogodi da će me spojiti na respirator. Tako sam dobio opet uvjetovani refleks disanja. Prebacili su me kasnije u Krapinske Toplice, tamo sam jednostavno, kako sam dobio sepsu, onda sam se otvarao na svim mjestima, imao sam 11 dekubitusa, dakle, prilično sam bio sav izrezan i morao sam pod hitno ići u zaraznu, gdje su me liječili i od sepse i od mrse. I nakon 2 mjeseca su rekli mami da sam uspio preživjeti za las. Znači, drugi put sam već preživio tu smrt.
3. put sam umalo umro na operaciji dekompresije u traumatološkoj jer mi je oscilirao tlak pa mi je pao tlak pa su isto tako morali nešto vraćati i čak sam se probudio pri šivanju. Poslije sam bio u toplicama godinu i pol, ali kako sam bio godinu dana u traumatološkoj, negdje godinu dana nakon što sam nastradao, malo više od godinu dana nakon što sam nastradao, su doveli kolica invalidska, ona stara, plava sa znakom invaliditeta. I onda su mi rekli, evo danas ćemo te vertikalizirati, ući ćeš u ta kolica. I kad sam ušao u kolica, onda sam shvatio. Prvi put sam shvatio da je to, dakle, moja danja sudbina. Ja sam se borio i vježbao po 8 sati na dan, ali nada umire zadnja, ne, ali shvatite da je to vaše prijevozno sredstvo, da su to sad vaše noge, ruke. Znači, vi ste se u biti nadali da ćete jednog dana opet prohodati. Svako se nada. Gotovo kad si u bolnici još te čeka prava rehabilitacija, jel? Onda kad sam otišao u toplice po drugi put, jer smo prvi put se morali maknuti radi rata i dolaska ranjenika iz Vukovara, tako. Uglavnom, kad sam došao drugi put, ja sam intenzivno vježbao kao i svi, kao i invalidi Domovinskog rata, kao i oni koji su civilne žrtve bili ili oni koji su nastradali nekakvom mehaničkom ozljedom, ili nekakvom nesrećnom operacijom, nečim zračenjem. Uglavnom, svi smo mi vježbali po 8-9 sati, iscrpljujuće, po cijele dane. Mi smo bili na bildan, imali smo ruke jake. Žene su isto, da bi bili što samostalni. Jedno što mene niko nije učio, transfer u kolica. Ne? Mene je moj pokojni cimer, koji je bio jedan od najmlađih boraca koji su nastradali. On je nastradao u granatiranju Komareva kad su branili prvu crtu obrane. On je rekao, ajde Cimo, ja ću ti držati kolica, ti ovako, nogu ti onako, pa se ovdje prebaciš. Tako me nauče prelazak u kolicu. I onda nakon 4 godine je završilo to razdoblje oporavka. I došao sam na Malešnicu, gdje smo tada stanovali, i odmah nasuprot ulaza ogledalo. I vidiš sebe u kolicima, nema više nade da ćeš prohodati, jer to je to. Oporavio se nisi sad. I onda se rasplačeš, jer zapravo sve te godine nisi vidio sebe. Vidio si nekog u kolicima koji prolazi pored nekakvog odbljeska, lika kojeg nisi percipirao kao sebe. I sad dođeš i neko kaže Kreša i gledate u ogledalo i onda shvatiš da je to ti, da je to tvoj budući život. Nije bilo nigdje ogledala te 4 godine, to bilo dosta rijetko tada. Pa izbjegavali smo ogledala, jer kad se čovjek pogleda u ogledalo ne vidi samo svoj fizički izgled, nego sebe u cijelosti. Vidi nekakvu predodžbu u budućnosti u kojoj će se naći. To je to nekako prihvaćanje koje trebamo prihvatiti. Stvarnost koja je jako teška za prihvatiti. Pogotovo nekom koje nije od rođenja osoba s invaliditetom, nego se svojevoljno, nenadano našao u poziciji invaliditeta ili neko ko je nastradao. Može on optuživati neprijatelja, ne znam koga, loše zapovjedništvo ili nešto treće, ali na kraju neće imati ništa od toga. Će sebe optužiti zapravo, odnosno osuditi na stagnaciju i jednostavno mora se izboriti za sebe koliko god može. A u ovom našem društvu koje će prije hodati za život nego što će ga održavati na životu, socijalna situacija kod osoba s invaliditetom, posebice ovako nas kvadriplegiča, je izuzetno zahtjevna jer ne možete naći njegovatelja. Meni je mama stara, ako umre morat ću završiti negdje u nekakvom domu, a domovi znamo kakvi su, ljudi umiru nakon 2-3 mjeseca koji su u kolicima od nepravilne skrbi. Jel? Mi dan danas nemamo pravilnu skrb za osobe s invaliditetom. Dakle, kad hodamo za život, a ja sam za život od začeća pa do njegove smrti, kad se izborimo za nečiji život koji je lišen samostalnosti, u kojem će roditelji morati
biti uz to dijete cijeli život, onda taj hod za život mora pomoći tim roditeljima za čiji život su se borili, pomoći do kraja života da im budu na usluzi, pogotovo onda kad roditelji namoče ili umru. Jer lako je hodat za život, ali teško je taj život onda othraniti od početka do kraja. Ne? Odgovornost je začet život, ali odgovornost je i odgajati Preuzeti odgovornost. i ispratiti taj život na onaj drugi svijet. Da. Velika odgovornost. Možemo mi hodat, možemo prihvatiti sudbinu, ali ta sudbina se onda dijeli na društvo koje se zalaže za taj život. I jeste onda u međuvremenu postali nekakav vjernik? Ja nisam postao vjernik, ja sam od uvijek vjernik. Aha, prije kolica, u biti, prije tih stvari. Da, zašto? Da. Vjernik, s time da sam, pišem to i u knjizi 50-50, imao susret sa Majkom Božjom. Kad sam bio pod respiratorom, patio sam od izuzetno velike žeđi i molio sam Majku Božju Lursku, iako sam bio u KBC Rijeka i bliže mi je bila Majka Božja Tersatska, ali to je sve ista Majka Božja. Ali kako me mama pri rođenju zavjetovala i mene i brata Majci Božjoj Lurskoj, jer i njezini roditelji su se oženili u crkvi u Zagrebu u Majci Božje Lurske, ona je krštena u Majci Božje Lurske, vjenčala se u Majci Božje Lurske i mi smo kršteni bili u Majci Božje Lurske, brat i ja. Tako da sam se molio i eto, odjednom se ukazala Majka Božja na dnu mog kreveta i bio sam bilociran u Lourdes gdje mi Majka Božja posjela onaj potok. Znači, onaj potok kad još nije bilo ni ovih, nego čisti potok unutra u pećini gdje me posjela i rekla otvori usta i pi. To je bilo taj doživljaj u bolnici, to se tada doživjelo. Da, ja od tada nisam bio žedan u bolnici. I kako je Majka Božja izgledala, evo to me recimo zanima. Izgledala? Da. Kako je izgledala, nekakav opis ili nešto? No, ona je bila zapravo maglovita, sjenovita. Ona nije pokazivala lice. I nije bila u onom klasičnom prikazu, ne znam, plavo-bijelo. Imala onaj tamni, onaj gotovo crnu, onu, kako se zove... Veo, da. Ono, kako su se inače žene u to vrijeme, ono, kad bi išle po noći da ne bi bile upadljive, jel? Kad je ona bježala, jel, iz Betlehema, jel? Iskrivala se. Bilo je tako, tom tamnom. Kao što imaju naše sad koludrice tu na Rabu, isto tako. Tako je bilo u tom nekom smeđe tamnom i kako je prekrila kosu i glavu, onda je lice bilo isto u sjeni. Ali je davala mir. Predivan mir. Mala, sitna, nije bila velika. I predivan mir i utjeha. Znači, to ste tad našli, taj neki puni smisao u vjeri zapravo. To je kao potvrdilo vjeru i slično. Pa ja nisam trebao potvrdu vjere. Ne bi se molio Majci Božje da nisam imao potvrdu vjere, da mi pomogne. Jednostavno sam znao, ako se molim da će mi biti pomoć. Ako je to u milosti Božje, onda će mi biti pomoć. Jeste znali upadati u neka depresivna stanja? Da, kako ne. Ja sam bio u depresivnoj fazi, iako nisam to ni slutio, negdje po nekakvim tragovima koje sam ostavljao na internetu, gdje smo bili na tim nekakvim stranicama gdje su se skupljale osobe s invaliditetom. Jedan psihijatar koji je isto tamo dolazio je shvatio da sam ja potencijalno suicidalna osoba. I onda 5 godina smo mi razgovarali da bi ja došao i osvijestio sebe i osvijestio svoj strah prema moru, da bi napokon opet nakon 3-4 godine što je radio sa mnom uspio steći tu hrabrost da uđem u more i ponovo zaplivam. Ja. On vam je pomogao baš u tome? Da, on je pomogao tome, da. A onda naravno uz Božju vjeru i što bude bit će. Ne? Prvo sam ušao sa bratom pokojnim u more, kasnije sa Slavkom Rakom, mojim prijateljem. Ja. Jeste pričali kad sa svećenicima o tome? Mislim, ja bolje pričati sa svećenicima o tome ili sa psiholozima? Pa u nekom smislu o tome svemu što se desilo i tako dalje. Pa ja sam rekao mami kad sam nastradao, nemoj plakat, nemoj biti tužna, jednom će nam sve biti objašnjeno.
Ja vjerujem da je Bog imao daleko veći plan sa mnom ovako u kolicima nego da se ja nastavio živjeti kako sam živio prije. Rekao sam, bio sam baseball boys, bio sam huligan, bio sam na lošem putu. Možda su ova kolica samo nagrada za nešto što bi možda daleko teže učinio u onom životu da sam ostao. Možda bi ubio nekog, možda bi odreagirao kako ne bi trebao. Ovo me naučio nekakvoj smirenosti, strpljivosti i trpljivosti i dalo mi nekakvu novu dimenziju gdje sam ja otkrio neke svoje vrijednosti za koje nisam znao. I uvijek sam mislio da sam bedast i ne znam šta. Pa me to ponukalo da učim i da čitam i da se educiram. Što je onda dovelo kasnije i do intenzivnog pisanja i kolumni i zapravo rada, kompletnog rada na moje kreativnosti koje je produkt nekakvog mentalnog zalaganja. I od pisanja Pisanja živite tekstova... nešto, dobijete neku zaradu od toga? Ne. Sve je volonterski. Čak nikad nisam zaradio od ovoga... Čak ni preko knjiga koje ste napisali? Ne, jer ne uzimam novac za te knjige. Pogotovo ne za Born vremeplovi ili za Bornu na Rabu, jer to su knjige koje su posvećene mom bratu i mojim nečacima i jednostavno čak sam te knjige je tata platio da bi se izdale, da bi se opremile, da bi bile slike unutra i kad su se prodavali nismo uzeli ni 1 kunu, niti 1 euro od njih kad su se prodavali, nego su ostali izdavaču. On je to onda koristio, ne znam, za neke druge jer rekli smo ne želimo na tome zarađivati. I onda sad živite zapravo od te nekakve invalidske mirovine? Obiteljske mirovine koje su naslijedio od oca, plus invalidnina i sve to još uvijek nije dovoljno da bi pokrilo troškove, ne znam, njegovatelja ili nečeg tako. Iako ministarstva misle da je i država. Njima nije dovoljno 6.000 eura, a eto, nama mora biti dovoljno 720 eura da bi pokrili troškove njegovanja. Da. A njegovateljice na internetu kažu da se ne žele dignuti ako im se ne ponudi 1400-1500 eura mjesečno za 24 sata. Da. I to onda kada budete u toj nekoj fazi, kako onda planirate to sve plaćati i slično? Pa ja već jesam u toj fazi plaćam. Nešto od ošteđenja, nešto iznajmljivanja. Sad iznajmio. Moja mama je prinuđena sa 81 godinom da bi održavali ovu kuću i da bi plaćali sve troške koje ima ova kuća. I moj život moramo iznajmljivati. Trenutno i prodajemo kuću da bismo mogli održavati nekakav nivo. Ovu kuću prodajete? Prodajemo, moramo, jer ne možemo, mama je stara, ja sam invalid, moj brat stariji isto nema financijskih sredstava da bi održavao kuću i moramo prodati kuću i nažalost... Onda više nećete dolaziti na rad? Nažalost nećemo imati mogućnosti, meni je sve teže. Evo ja sam i sad skoro umro na operaciju u 12. mjesecu, jer moje zdravlje je sve loše i loše, ja više niti ne plivam jer sam imao nekoliko urinnih infekta i skoro umro. Tako da hoću još nešto napisati što imam u glavi, to malo što još živim da iskoristim za taj kreativni dio. I onda kad se proda kuća... Onda opet novi život. Ali to je sudbina svih nas. Kako starimo, tako biramo. Zapravo obitelj bira hoće li živjeti s nama ili ćemo morati tražiti novu obitelj, odnosno neko novo rješenje. Iste stvari na Rabu, kad neko postane ili dementan ili težak za brigu, ili ga prepuštamo institucijama ili ga prepuštamo nekoj privatnoj skrbi i molimo se Bogu da će mu skrb biti dobra. Mada mnogi ne vide kakva je skrb tek kad neko dobije rane ili urinne infekte, kad vidi da nisu mu odrezani nokti na nogama ili da nije obrijan, onda se vidi kakva je prava skrb i u privatnim domovima koje koštaju, ne znam, 1500-2000 eura mjesečno. Da, to je dosta potresno i žalosno zapravo da... Pa žalosno je zato što smo postali socijalno osjetljivi jedni prema drugima. Ja sam rekao, ja dajem sve svoje inkluzivne dodatke ako će mi država osigurati život dostojan čovjeka. Znači da imam pravilnu njegu i da mogu pisati, recimo. Odmah se odričem svega. Korist države. Ali država prepušta brigu roditeljima
čak im ne dopušta da imaju veću plaću kao roditelji njegovatelji, iako su oni po 24 sata tamo i brinu o djetetu i nažalost roditelji koji brinu o teško oboljelom djetetu, a često su to jednoroditelji jer dođe do rastave i nemogućnosti da se izdrži takav tempo života, onda pogotovo majke spavaju pored djeteta, svako malo skaču, ne bi ga aspirirali, okrenuli, ne znam šta, da bi im produljili život, jer je to njihovo dijete, njihova ljubav. A država ne uskače sa nekakvim zamjenama, niti im da mogućnost da se odmore, niti da imaju godišnji, ništa. A koji je problem sa državom da to ne želi, da je neosjetljiva, je to... Pa problem je u tome posebni što rad. je važnije imati novi vozni park, nego to uložiti u nekakvu skrb socijalnu, odnosno da se plati bolje asistente ili da se plati njegovatelje ili suplati, znači da mi uz njihovo sufinanciranje si osiguramo 24-satnu skrb, kao što to ima u drugim socijalnim državama. Uostalom, naš premijer je proglašen za socijalno najneosjetljivijeg premijera u EU. Što nam sve govori. Dakle, stranac kad dođe u neku državu, prvo pogleda kako žive osobe s invaliditetom i umirovljenici. I onda zna kakva je država. Jer odnos prema najslabijima ukazuje na to kakva je država. Je li to država pohlepna? Je li to država kokošara koja će uhvatiti svaki novac i oduzeti ga, kao što je oduzeno recimo iz Fonda za zapošljavanje invalida ili mirovinskog, da bi se pokrio glasački korpus u javnom sektoru. Znači, to su sve stvari koje jednostavno pokazuju i ukazuju na problematiku, socijalnu problematiku odnosa prema najslabijim pojedincima u državi. Znači, rješenje je da se promijeni premijer. Molim? Rješenje je da se promijeni premijer. Ne, rješenje je da se promijeni politika. Kad političari shvate da smo i mi poslodavci, znači mi koji glasamo, i da im možemo oduzeti posao koji smo im dali i da možemo prosvjedovati, jer mi nismo glasili za njihovu plaću, mi im dajemo tu plaću, mi nismo glasili za njihovih 6.000 eura plaće. Mi smo glasili da oni u dobroj vjeri dođu na tu poziciju i alociraju taj novac u dobroj vjeri tamo gdje je potrebno. Ali ako se on usmjeruje prema, ne znam, strankama, nekakvim udrugama koje promiču ne znam šta, ne znam, demokraciju u Ukrajini, recimo. Zašto? Da mi su Kakva je demokracija kod nas? 700 milijuna, mislim, eura da smo mi donirali Ukrajinu. Pa netransparentno je, nije važno koliko smo mi investirali okolo, nego važno što smo investirali. Da ta investicija ima smisla. Ako nema smisla, onda nema potrebe da imamo takvu vladu koja ne zna kuda bi s novcima. Jer novaca ima. Ali naravno, novaca ima, ali se ne odvaja dovoljno za prave potrebe, nego za hedonizam koji je nepotreban. Pogotovo ne tako veliki javni sektor koji sad ima. Zdravstvo nam puca, neodrživo je. Zašto? Zato što imamo više birokracije i administracije u tom zdravstvu nego što imamo radnika, djelatnika koji bi mogli s tim novcem biti bolje plaćeni, bolje opremljeni i bilo bi više sestara zaposlenih. I ne bi naše sestre radile po Irskoj, Njemačkoj i doktori, ne znam, po Danskoj, Engleskoj i tako dalje. Dakle, rješenja postoje. Ne treba mijenjati vlast. Treba mijenjati politiku. Treba mijenjati plan nekakav. I gospodarski. Ja isto mislim da je to najveći problem, da je preveliki javni sektor, previše tu ljudi, a nepotrebno zapravo. Da, još jedan stvar, mi nismo samodostatni. Imamo bogatu zemlju koja može egzistirati na poljoprivredi, zdrave ekološkoj poljoprivredi, ali ne štitimo. Recimo da stavimo nultu stopu na deficitarne prinose, recimo u poljoprivredi, vrtlarstvu, stočarstvu, mljekarstvu koje smo uništili radi uvoznog lobija. Ako stavimo nultu stopu na voćarstvo, nećemo uvoziti jabuke koje nakon što ih doneseš na stol, nakon pola sata sve istrunu jer su bile smrznute po nekoliko godina u nekoj hladnjači koji uvozni lobi dozvolio. Tako da postoje rješenja. Država ne bi trebala grabiti za sebe, nego bi trebalo omogućiti i zaštititi sa poreznim stopama i posebnim odnosom prema onim kulturama poljoprivrednim koje nas čine samodostatnim u nekakvom teškom
vremenima od svinjogojstva, mljekarstva, stočarstva do, ne znam, voćarstva, povrtlarstva. Kad bi se tu napravio nekakav pristup bolji, mi bismo onda imali riješen problem samodostatnosti i ta ekološka proizvodnja bi se mogla čak izvoziti van jer je organski proizvodi su daleko cijenjeniji i bolje plaćeni i mi bismo mogli sa tim svojim visokim cijenama konkurirati zapravo ovim nekvalitetnoj hrani koja se uvozi i s kojom se mi zapravo trujemo ovdje. Da. Pa je, slažem se da bi se tu dalo svašta napraviti, da bi trebalo staviti fokus na socijalno osjetljive slučajeve. A kakvi su recimo planovi nekakve vaši za budućnost dok još evo sad morate napisati knjige i to sve? Planovi su mi u svoje vrijeme koje mi još preostalo iskoristiti najbolje što mogu. Ne znam, hoću li živjeti godinu dana, 5 godina, 10 godina, 20 godina, nije važno. Važno je da svaki dan iskoristim u onom što mi je Bog dao. Pisanje, razgovori. Ja ne mogu mijenjati svijet, mogu mijenjati sebe, a ako moje mijenjanje pomogne drugima, ako moj logoterapijski stav prema životu, a to je što većina nas logoterapeuta ponavlja, to je ne pitaj život što može dati tebi, nego što ti možeš dati životu. Jel? To je itekako važno. Znači, nikad neće život. Kao što ne znam, ljudi koji nastradaju ostaju nepokretni, čekaju da im doktor vrati pokret. Ne. Ti ako hoćeš pomaknuti prst, neće ti ga pomaknuti doktor, nego kad ti moraš intenzivno zamišljati da ga pomičeš. Ti moraš raditi na sebi. Tako je u svemu životu. Moraš raditi na sebi da bi se pokrenuo. Ako se ti pokreneš, da bi se ti pokrenuo, moraš pomaknuti nekog drugog, da ti ne stoji na putu. Znači, taj drugi mora krenuti naprijed. Znači, mi svojim djelovanjem djelujemo na druge. Znači, ako smo mi autentični, ako mi činimo promjenu na sebi, činit ćemo promjenu i na drugome. To je nekakva kaskadna reakcija i domino efekt, jel? Ali ne urušavanje, nego dizanja. Da. A ovo sad ste rekli da možda živite godinu dana, možda 10. Recimo to. Nikako. Jer sam vjernik. Ali opet kao vjernik ne bi me trebalo biti strah života, ali nažalost cijelo to socijalno okruženje je tako da me više strah života nego smrt. Da. Ja se divim recimo svom bratu koji je umro bez straha. Je, to je dosta teško, dosta potresno, ali kužim poantu, da. Da, evo i meni je sad, meni je prijateljica sad nedavno umrla i prijatelj od bolesti ili od nekog slučaja. Imate Matiju Dedića, moja prijateljica Milica Mančić koja je iz Beograda, vrlo hrabra novinarka koja se odupirala Vučićevom sistemu. Umrli su, ali se nisu bojali umrti. Jer da su se bojali umrti ne bi se toliko izložili javno. Ni Matija kroz svoje nekakve životne priče, niti Milica koja se borila, rezala žice i preskakala sve te ograde koje su postavili tadašnji i sadašnji vlasti. Jeste znali Matiju Dedića uživo ili? Da, ja sam ga upoznao zapravo prvi put sa 5,5 godina kad smo zajedno cijepali jabuke da bi naučili što su polovinke i četvrtinke i cijela nota u glazbenoj školi na Britancu. Tamo smo se prvi put upoznali sa 5,5 godina, zapravo smo se upoznali tu na Rabu, kad je bio Rab Jazz Festival i njega i Gabi sam upoznao, a kasnije sam i njega i Gabi i Lu susretao u ovome domu gdje je Gabi bila. I onda ste ostali u kontaktu, ostali ste dobri ili? Nismo ostali u kontaktu koliko sam ja htio da ostanemo u kontaktu, on je bio prilično zatvoren. Kao i sve javne osobe, povjerenje je tako da je ono hermetično. Treba puno više povjerenja stvoriti da bi se moglo pristupiti nekome. Kao i na Rabu. Kaže da Rabljani imaju tvrdo srce. Nemaju, nego su oprezni kome će ga pokloniti. Ja. Dobro, evo. To zapravo sve smo prošli, tako da hvala na intervju. Hvala, molim lijepo.